ya ka phalalute ya ka donot jonga ko ka para jonga ko ka nongte kurim jonga phalalute ya ka donot jonga da ka wei niki khmat jongpha da wei naki kendri karendang jongpha kata kadai kat khat ya ka bangang lasim ya kadai ka benda jong ka jingkran ka bagin ya kadai ka por phalalute ya ka donot jonga langin bala tho ya kadai ka jirwai dau sim Solomon ubolong ukun jong sim David bar Solomon laong bodi nak kami kabakartan kabdat Shiba kabagitip ya story ke jong David bar kabdat Shiba haga kitab sim kabaningkong sau kalanau dekat kabalai poar la itu ingi bo Solomon la tha adu ko mashijar santli ki jingruai mat ko ini kita agak gede kane ke kitab latip ya ka kum kata ke kitab kabab mar persya bah kabadan ke jing ya persya ke jing mar persya naki kitab baro ha ke Bible bad lawang badan kat tu kat ni kinong tho kiba batai bagane ke jirwai ke jong Solomon ka thau bai thik tang ya ke jing sedang peliu jing ye hapdeng ki argot kabamot hapdeng usamla bat ke samla ta telak bandai ye no reno ki badan ni ke jisang godang sedang peliu jing ye bat laong banamarkan ni ka hukum keren jong ke jirwai ke jong Solomon ki orthodox Jew ka por ka mandai wa do mandaru kim ju sha iki samla ki ba po lai pos nem ban kule ya ke jirwai ladang ni be na ki samla ki ba po lai pos nem de tip mar steng trai lai pos nem cha snap ladang yang mi na ti ki ba po lai pos nem ni lem no dei na ke dau long bang kane ka jirwai ka long ko ba e le se ka long ko ba khor lada nim nang ye ka ban pule ye ka henrei ngi aingo ba ki don ki shakri ki chau blai i bala jupadan kam de ki spatli ki jingran le ba ke jirwai ban long ko khubor ka ba khrau chi ki bobon nangka don ki babatai bagade ke jirwai ki banget bagade tangkum kata kadur pharsi lane aleduri kabathau ya ke jingi ke chaublai ya ke jai dinre Israel danru ki baang bagade kade kata love triangle Solomon ulang kum kade ke percaya ke bagidan ka samla soti ke belakran nang ne kalong kum ke balang bar usim nang aplang beratang ne udah Jesus Christ kage ke bujing ong jong kinang batai war lagi la persyang pania batai kum ne kum tai ke ne kum tu bala ong haneng handai kidang dan hi ha pedeng ke jing bom ti kena namar bakar kum kren jaga ke jirwai kam dalong ke basai snow teng teng go bagadai situ snow teng teng go bagadai situ teng teng snow bagadai lang nagmanta jongi ke por nga kwa begin sim mari kerana ya kane ka benda ha ka dur ke jong bai bat ka bai trai samla te ya mat ba ka ke dei dur ba haba phai se ka de ka khat phalalute ya ka donot ka jonga ni juyo snow sapang kita ki nolute le se piang ni sor le yang ya ba ki nolute la thai teng teng hap ya snow ru kinong tu kinong lute ki kisni ki jor ba kang wa khendiat ka long ba kinong tu te ki wan tu hande kinong lute te markhan kita pen up da tari kita pen up da kawai kita pen up da stulai pumta terte hagane ka khat kane ki jirwai ka jong Solomon ka don katu kane ki jiya pher na ka jilute ki ba juja ma de ka ba ki juyo ki ba ngi jusyam ki ba ki juyo snow kawanin kong kalong kanong lute hangne ka dei ka kenthei so sunai go pi ki kun samla kenthei
Hakane sengi syakana nong lute hok stor sungkli. Mendai berkena nga ong Solomon ong dari jirwaya Solomon pala lute nga dari kena lute dari kesamah. Kawar katiar pen mensau lane kesuai ke pen up hau tau nong syak lute. Kamdai kawai kamdai garanti kamdai kesuloi henry kade gedur bhabriu. Dan kesamah senrang ke syak lute ke hukum kade gedur bhabriu. Dia sewa kade ke jesang presbiteri ko mentah ko arkoru. Kajing cuma berluke omdai nak mentah ke pisah ke siar ke rupa henry. Ya ke doknu. Namaru om pala lute ya ke doknu jonga. Kaba penlong ban lute, kaba penlong ya kan ne kan lute, bahkan lute yang kau besar lute, kamdei baka ku aspa, kamdei baka ku keksiar ke rupa, Henry laong baka don kam dawai, kadon kam dawai. Wadu tahu dawai, wadan udan hauta besar lute, tak dawai wadan udan hauta besar lute. Kalau nang kesan kerjat ke bapra. Bahkan ne kanong lute kapang berkata ke jingpang memberikan sar pang jing ye dan ke semua apa pang jing ye dan dekma kapang jing ye kaong kum ne ko ki kun kan thai ke Jerusalem ada pin syam yau ba ye jonga to pin ye tu hau banga pang jing ye. Habaro kapasan galang habaro ke jingja jong ke jingsya lute dan uba sya lute ba dan kinong lute Henry ke jingja ladang inkai i kumba kentai ru dai no lute singrang ru dai no lute pra baju ya lute mat ni lamar kata ong ha ke kawai ke khat kaum kumni long kapasan ke khat ban reu habau la keren kadonu jonga kala telor habau la keren kadonut jonga kala telur. Uei une ubasya lute berkai kade nong lute. Ubasya lute yang ni lang mau sim Solomon bat kan nong lute yang ni langit bakalong ke wei ni kini. Lemar kani rukam syah. Kabeningkong kasamla na Jerusalem. Kasamla kentai na Jerusalem. Kabaan kasamla nong Shulem. Kasyang kabarit kabadan ki benta jong ka Isakhar chatai jong ka Jezreel onggol nang bandreu berkat bakat lai but kala bandai kata samla nong Shulem lani Shunem kabalakan hakikat sim ka peningkong iwe silnong kala khat ka balai ka sau ars im sau kala khat ka bapra bar ada ka dei kata nong Shunem lani Shulem laung baka kerteng jong ke samla ola daka dei kata nong Shulem lani Shulem ka jimut jong ke kenten kalang ka ba klem jingduna perfect klem jingduna ong kene ke jirwai baka de ka samla nong Shulem ka balakan ke jirwai ka dei ka samla ka bhabreu sat kata-kata. Kadai ke samla ke bhabreu ke dan ke jingduna ngadu nak li hadu kejat. Dan ngangai gidan sibun ke samla ke persteri golong kunta. Tang ba tang ke wei ke bakam susi kendiat ke long ke samla. Kam dei ke bali ke dei ke bayam. Black beauty. Dengan parakti semua senrang ibu ong kadang-kadang tu semua sedang harak keti gitu ibu itu nak disamla kentai di balong black beauty trai pun ba di menyerah ang ke tin ke jong blai bagai ke samla bapli ke kalalong ke bayang kamdei ke balak kandei na kalonging negro kamdei na se bakhana ke jadi reu ke bayang tenre la ang namar bagai ke kun ke beduk ke kun ke barangli, ke bapli, ke bomdana ye, ke lek belah hakataka, ke perding soawan ke jong Solomon ke bau aiwai ang lanang ke bapra, ke bakat wei ke badan habdal hamon.
itu gisni ku masjid mana kada kerwet ya ka kathang gisni do di balung je sama bat ke kelalong ke bayang pada ki hajar ki nong trai ki dan hagale ke per bat hapreng ki phau ki spangut ki sama kan thai na Jerusalem ki batrai ke per kene ka wei kala ring jedu ayure ya ka khmat ke jong sim Solomon kat baudang ye kai kajing bahabre ujung ke sama kamde lese ko molong mengimam ya nga kamde lese ko molong ki sama ki jongi ke sni da ka bangi le kata face wash ne ka ina kawale kata ka peng kata lagi ada do rukom Henry long bagajing bahabre ujung ke sama ke bau blai wa pungkop haka ka bau blai ula bu kerpang ula pensong ha kajim ka jongka ong ka nang ka ningkong dekat ka bakhandai usnyo jongka ka than ong ka nang ka ningkong dekat ka bakhatsan ki khmat jongka kum ki khmat paro dan budan khmat paro ni sama kan ki bunyat ki jongka ki long kum ki kun long brot kang de pensum li chen ka sintur ka jongka kum upsai usau hanyon Labatai ke dur ke jongka wat yang rendang jongka la ongkum uta umat berniat hati. Tak dengar orang setuju. Umat berniat hati. Balang bagani gede ke kun bemarwai mundan separa barka. Gede ke sama wala kalong babhabriu. Kamdai ke special person kamdai ke balat pendapat ke degree ke bahaya. Kamdai kalong tangkat nongbola ke kun ke baduk. Barkayim ku mengalong hak belas ni hak kata per jing sawai dan banna pedeng kita ki ispa ki hajar ki kun sama dan nete galatu kalau lute ya ka donot ko bakrau ka jong sim Solomon ka adu bo Solomon ong ko ke cinta namar bola ye kula internet lo sho jige kalau yo ban lute ka donot ka jong hak ko ke sim la kwa e ban ya kendu ya ka umnot Lamar mo ben sim kan am syai bonwan ni kendu kat sim. Kat kuburum ke jong sim bukrau. Ula riam ni lade kum nong ap long brot ang goi ke jingtha. Ula lai tu beri yang tu. Ula yo hang tau ban ye kendu ye ke samla jai. Hang tau la playlut ye ke jingi ke jong baro. La plalut ye ke baro. Nang ta kadang kasdang ka love story ye peng di yarmon. Ông cơ nông của sao Kad khat ko ningkong terte bagare ke samla kala dalong sisa ka samla ka bahapre ulem pon bagare ke jinglong ka jongka kala lute ya kata onun ka jong usim Solomon wei haba ka samla kala yo ban lute ka donot ka jong samla kala penlong yu ban ong laki lom wat kilom ru kin madan namar jompi dai ông ta nang ko pra ka khat ko ban reu baga ji ka krau kat ke jingyap barwa ki ki namla ban kulip ye ka di para bangen bat kham tam ye pi ki kun sama jang ko presbytery Shillong serni ye ke sni kare ka kentin phala lute ka donot jonga bat na kare ke jingi de ki jong sim Solomon ba kare ka samla nga kwa ba ni kren na ki phang lo malam ni Islamlah Kristen bar ki banget ki bla shalute ke donot ke jong ki ke ke putai habang samla Kristen kamut ka thau ye ki samla ibadan ye ke number plate Kristen ong gawai ke jingbatai Kristen Kawawon ubreu bar Kris lade ka breu bar Kris samla Kristen namar kata ki ke samla ki badan ya kan number plate ka jong Kris katu ka kali lada pikwa aban tip yu try jong ka kiwat no number plate jong ka tinsiam wei balong try ki samla Kristen mundai badai try mano yu Kris lagi ke samla Kristen ong yones khasan ka kenai pi pilong
phim long na gajong ko perthai rai ngang la jiat ipi na gajong ko perthai na mar kata ken ko perthai ki sun ipi ni dei tang ki kali ki jong trai bo blai jong ni wat jesong sorang and rai ki kubor ki sindon ki bapun kelatu ki nombar tangam da gajing mun tashmet kemni lu mo ba dam don re trai ki bukum kita hagi ki singi ki kubor itu ki nang tu ublang ki pun kelak Hongkong ki nomor plate dan ki pun kelak Hongkong ki nomor plate ki sama Kristen ki bola shalute ya ka download ka jong ki hagi ka perthai pun kelak Hongkong ki nomor plate ki sama Kristen kabamut ki sama ki bekerpang ông gane ga jirwai Solomon arkal nang khat ka ba ar kum ba pher ki tiuligi ba ki tiu kulam na ki ding sha kum taru ki sama Kristen ki ne ban pher le ki sama jo ga perthai namar ki dan ye ga identity ki dan ye ga number plate ke jingong trai ga jong ki ga jong press ki dan ga jingong kentang sulong ba pi phila aban su pendu ye kata syong pi Ibayam bagian yang kecil kaya kejong kres. Enrei ko mangalong namar pagkali ka perthai kala lute ka doonot ka chongki. Ka penlong iki namar kata ba nam itu ithausu kino ki sama Kristen kino ki bomdai Kristen. Tham ki singi sngobha. Kajing shalute kajong sama Kristen kajing itnat ka dur bhabreu jo ka perthai kala jur kata buat ka jaru ki hukum ki bafer ngago abin ye jer katu ka ni ka por ka meningkong golong ka por basa san khan reu tokmi bhate kum no biaj om kum ki bomb start ne kum ki basat ke go sil spa ya ka por na bagini sni kilong ki sil Hakakam ba iik ba tiang jongi timo simet ya pun simet ya teks ma mengang ong menengal ong pai pim do mene mengakam simet ya pun simet ya teks Henry hakakam ublai simet aslam ngabankan dan walaupun at apa trai si kental ne si sau 9 minit hagakam ka jong lagi lama asya balai ngili long kum ta hagikam ka perthai ngilaman pulut por hatom ne wala shalute lagu boburom ni sama sinrang am tip pisini long isi nang gendong ko wei bayai pam ta ka free fire itu game free fire maroi roi kran ko mala sitang kli hang tu langshu kapor kalau sulai hang tu atom dia shalute kecing bang jong gatu kepala siapa palat ha bateri mobile terdan salai 4% ani langshu dan bateri shu dia belum full charge by bateri ha mobile ha kecing Kristen ha kecing long semua Kristen dia pun ladan holai sau dan belas switch off ro ngam tip hang ne ha presbytery jong pidon yang utangi sete presbytery stadion la switch off habakum ne ki kun samaj be kiong pimpat salute kiong ngampat salute pastor ngampat salute nei ngampat salute pa hai sekariam Timothy gonengkong ar khandai spau gong ki kenthai kin penitnat ya lagi jangkup ki bokordor ki bedanakor da kabariam berkatakan ben pau ye jinglong riu lai ke jongki lembak riam dan akor ne gumno thieng ni ngam tep kamet ong ka tien ke jong lai kalong ke ying song ke jong mun se mo khoi Isosi banau magidan ki sama ki jongi ki bathat madan ya ga ying ko kentang ko boleh ulah nyau ketang kata di ong parsalute ndai parsalute ga tu jingi tenat ko tu riam ka jing so bala percaya
Lanut kanang fau san po persen ki kubur bat bor ki kubur le kubur ki jah ke emang salang kawai na ki dau jong ki ke riam ka bom itanan